Είχαμε μιλήσει για τα ζευγάρια τα οποία είναι πιστά όμως, πώς μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Kishim folur për çifte të cilët janë besimtarë dhe si ata mund të rrisin fëmijët e tyre. Εδώ θέλω να μείνω λίγο στα ζευγάρια που δεν έχουν πιστούς συζύγους. Këtu desha të ndalem çik tek ato çifte ku njëri është besimtar dhe tjetri nuk është besimtar. Εδώ δεν είναι το ίδιο με το να είναι και οι δύο πιστοί. Kjo çështje nuk është e një llojt me ata të cilët kanë, domethënë janë një lloj besimtar dhe burri dhe gruaja. Εκεί πέρα οι σχέσεις δεν είναι ίδιες. Këtu lidhja nuk është e një llojt. Ούτε έχουμε την ίδια απέτηση να πετύχουν οπωσδήποτε. As nuk mund të kemi domethënë të njëjtët përfundime për të vazhduar. Γιατί ο ένας πιστεύει και ο άλλος δεν πιστεύει. Sepse njëri beson ndërsa tjetri nuk beson. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν χωρίζει το ζευγάρι. Në të tilla çifte nuk ndahet burri apo Θέλω να gruaja. διαβάσουμε στην πρώτη Κορινθίους επιστολή στο 7 κεφάλαιο, στο ζήτε. Duam të lexojmë hirin e Zotit te 1 Korinthasve kapitulli 7. Και θέλω να διαβάσουμε πώς συμπεριφέρεται τώρα το ζευγάρι που ο ένας είναι πιστός και ο άλλος δεν είναι πιστός. Dhe do shikojmë një situatë një çifti ku njëri është besimtar dhe tjetri nuk beson. Διαβάστε παρακαλώ Do t'ju lutem από το 12 εδάφιο te kapitulli i 7 nga rreshti 12. Να διαβάσουμε από το 12 έως το 19. Deri tek rreshti i 19, pra 1 Korinthasve, kapitulli 7 nga rreshti 12 deri te 19. Συγγνώμη, μέχρι το 23, από το 12 μέχρι το 23. Lexojmë deri te rreshti 23. Dhe të tjerëve u them unë, jo Zoti, nëse një vëlla ka një grua jo besimtare dhe ajo pranon të jetojë bashkë me të, mos e lërë atë. Edhe gruaja që ka një burr jo besimtar, nëse ai pranon të jetojë bashkë me të, mos e lërë atë, sepse burri jo besimtar është shenjtëruar me anë të gruas, dhe gruaja jo besimtare është shenjtëruar me anë të burrit, sepse përndryshe fëmijët do të ishin të papastër, kurse kështu janë të shenjtë. Nëse jo besimtari ndahet, le të ndahet. Në këto raste vëllai ose motra nuk janë më të lidhur, por Perëndia na ka thirrur në paqe. Sepse çfarë di ti o grua nëse ke për ta shpëtuar burrin, ose ç'di ti o burr nëse ke për ta shpëtuar gruan. Gjithsesi, secilit vazhdoi të jetojë ashtu si ja ka dhënë Perëndia dhe ashtu sikurse e thirri Zoti, dhe kështu urdhëroi në të gjitha kishat. A u thirr ndokush kur ishte i rreth prerë, le të mos bëhet i pa rreth prerë. Dikush u thirr kur ishte i rreth prerë, le të mos rreth pritet. Rreth prerja nuk është asgjë, dhe pa rreth prerja nuk është asgjë. Vetëm zbatimi i urdhërimeve të Perëndisë ka rëndësi. Gjithsecili le të mbetet në atë gjendje në cilën ishte thirrur. Ai e thirrur kur ishte skllav, mos u pikllo, por nëse mund të bëhesh i lirë, më mirë ta bësh këtë, sepse ai që është i thirrur në Zotin kur ishte skllav, është i liruar i Zotit, po ashtu ai që është thirrur kur ishte i liruar, është skllav i Krishtit. Amin. Μάλιστα. Στο 24 λέει, στην κλίση στην οποία μας κάλεσε ο Κύριος να μένουμε σε αυτή. Rreshti 24 na thot vëllezër, secili le të mbetet te Perëndia në gjendjen në të cilën është thirrur. Δηλαδή, πολλές φορές πιστεύει ένας στον Κύριο, μάλλον πριν πιστέψει στον Κύριο είχε παντρευτεί ένα άνθρωπο στον κόσμο. Është rasti kur dikush është martuar me njerëz të botës përpara se të besonte, Και μετά πιστεύει ο άνθρωπος. dhe pastaj beson njeri nga këta. Τι θα γίνει αυτό το ζευγάρι, το χωρίζουνε? Ç'a bëhet tani me këtë çift, do ndahet? Μερικές φορές είναι και παράνομο το ζευγάρι, δηλαδή έχει παντρευτεί χωρισμένη από τον κόσμο. Bile shpesh herë është edhe
si thonë, e pa ligjshme lidhja me njerëzit e kësaj bote και κατά το Ευαγγέλιο είναι σε μοιχεία. dhe sipas Ungjillit është në shkelje kurore. Όμως αυτές τις πράξεις είχε κάνει ενώ ήταν στον κόσμο, δεν ήταν στον Κύριο. Por këtë lidhje e kishte bërë ai ose ajo në momentin që ishte në botë, jo në momentin tani që besoi. Και τώρα πίστεψε στον Κύριο μας. Dhe tani erdhi momenti që besoi te Zoti. Η Γραφή δεν δημιουργεί κοινωνικό πρόβλημα. Ungjilli nuk sill probleme familjare. Δεν λέει τώρα που πίστεψες χώρισε τον άνθρωπο αυτόν. Nuk thot që tani që besove ta ndash atë me cilin je lidhur përpara ku nuk besoje. Καταλαβαίνετε ότι αμέσως θα έχουμε ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα, ειδικά στις ημέρες μας που έχουμε πολλούς χωρισμένους. Ta kuptojmë pra me këtë që ka shumë probleme, sidomos në këto kohra që jetojmë tani. Θα πρέπει όποιος πιστεύει, οι περισσότεροι, γιατί έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα, να χωρίζουν τους άντρες τους ή τις γυναίκες τους. Μετά από πατρακτήκαν Elias. Ναι, όχι, αν είχαν παντρευτεί πριν και εμείς επιμένουμε και δεν υπήρχε αυτό το εδάφιο, θα έπρεπε να χωρίσουν πολλοί. Pra, pavarësisht se janë martuar atëre kur nuk besonin, tani që u lidhen nuk do të thotë që duhet të ndahen me atë që u lidhen atëre kur ishin në botë. Εδώ όμως αυτό το εδάφιο μας λέει να μην χωρίζουμε τα ζευγάρια αυτά. Fjala e Zotit te ky varg na thotë që mos të ndahen këto çifte. Επίσης δεν πρέπει να τα χωρίζουμε όταν τα ζευγάρια είναι ο ένας πιστός και ο άλλος άπιστος. As nuk duhet të ndahen kur një nga të dy çiftet nuk beson, njëri beson dhe tjetri nuk beson. Όμως υπάρχουν προϋποθέσεις για να μην χωρίσουν. Por ka disa kushte, domethënë nuk duhet të ndahemi. Παραδείγματος χάρη, εάν ο άνθρωπος θέλει να είναι στο σπίτι, να συνοικεί, λέει, μαζί του. Për shembull, kur burri për shembull do të rri në shtëpi, γιατί δεν είναι εύκολο μόλις πίστεψε ένας να πιστέψει και ο άλλος. Πολλές φορές γίνεται, αλλά δεν γίνεται πάντοτε. Nuk është edhe lehtë, për shembull, nëse një është besimtar, tani edhe tjetri domosdoshmë shumë shpejt të besojë. Nuk është e thjeshtë. Το ένα μέλος της οικογένειας πιστεύει, το άλλο δεν πιστεύει. Njëri beson, ndërsa tjetri nuk beson. Τι θα κάνουμε, να τους χωρίζουμε? Çfarë do bëjmë? Do ndahen? Εάν όμως ο άνθρωπος ο άπιστος πει ότι εγώ τώρα δεν συμφωνώ να κατοικώ με αυτή τη γυναίκα. Nëse burri për shembull që e zem, që nuk është besimtar, edhe thotë që unë nuk jam dakord me gruan time që beson. Γιατί άλλαξε πίστη και δεν θέλει ο άνθρωπος και φεύγει. Domethënë sepse gruaja është besimtare, i ka ndryshuar dhe po ndryshon të tëra gjërat, kështu i duket edhe ikën. Δεν μπορούμε να του κάνουμε κάτι. Nuk mundemi të bëjmë një diçka nëse burri do të iki. Εάν όμως ο άνθρωπος αυτός θέλει να μένει και δεν θέλει να χαλάσει την οικογένειά του. Por në qoftë se një person i tillë, për shembull burri, do të rrinë në shtëpi bashkë me gruan, të vazhdojë të jetojë me gruan. Παρά το διαφορετικό πιστεύω που έχει ο άντρας ή η γυναίκα που θα πιστέψει. Παρά Παρά το διαφορετικό, τη διαφορετική πίστη που έχει. Ναι. Pavarësisht ndryshimeve që kanë, që gruaja beson dhe burri nuk beson, do të rrinë familje, me familjen e tij. Τότε λέει δεν πρέπει να χωρίζουμε. Atëherë nuk duhet të ndahen. Αρκεί ο άνθρωπος να θέλει να συνοικεί με τη γυναίκα του ή τον άντρα. Mjafton domethënë që të rrinë në shtëpi dhe burri të vazhdojë jetën me gruan dhe anasjelltas. Να συνοικώ τι σημαίνει? Μένω στο ίδιο σπίτι και φροντίζω το σπίτι μου. Do të thotë domethënë që do rri në shtëpi dhe do të shërbejë shtëpisë dhe familjes. Θέλει δηλαδή να είναι ο άνθρωπος στο σπίτι του και έχει φέρνει τα χρήματα για να ταΐζει τα παιδιά του. Domethënë do që të jetë njëri shtëpiak, njëri familjar, i rregullt, të sjellë parat në shtëpi që të ushqejë familjen. Είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του τις οικογενειακές. Είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του τις οικογενειακές. Po, është në rregull, domethënë me rregullat që ka familja. Τότε δεν φεύγει ο πιστός, γιατί να φύγει? Atëherë pse të iki besimtari? Për cilën arsye?
Ναι, αλλά ο άλλος δεν πιστεύει. Τι θα γίνει με τα παιδιά μας τώρα? Po tjetri nuk beson tani, çfarë do bëhet me fëmijët tanë? Όταν είναι ο πιστός θέλει να παντρευτεί Kur besimtari do të martohet, και θέλει να παντρευτεί ένα που δεν πιστεύει, do të martohet me një jo besimtare, εμείς του λέμε τι θα κάνεις τώρα, τα παιδιά σου τι θα τα κάνεις? ne çfarë mund t'i themi ne tani, domethënë me fëmijët tuaj çfarë mund të bëhet? Ο πατέρας θέλει να τα βαφτίσει, ο πατέρας θέλει να τα πηγαίνει στον κόσμο, εσύ τι θα κάνεις? Babai, domethënë burri do t'i çojnë në botë, ndërsa ti çfarë do bësh? Δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε αυτό το ζευγάρι, γι' αυτό λέμε να μην παντρευόμαστε ανθρώπους οι οποίοι δεν πιστεύουν. Nuk e dim se çfarë do bëhet, domethënë në të tilla rast, prandaj mirë është, siç thot fjala e Zotit, që një besimtar të lidhet me një besimtare. Ήρθε ένας και μου λέει απαγορεύεται να παντρευτείτε ενός άλλου δόγματος κάποιον. Erdhi dikush edhe më tha është ndaluar, domethënë që një prej jush të martohet me një njeri jo besimtar. Τίποτα δεν απαγορεύεται, αλλά δεν ταιριάζει. Asgjë nuk ndalohet, i thash, por që nuk shkojnë këto gjëra kështu. Γιατί θα λέει ο ένας εγώ πάω εκκλησία και ο άλλος θα λέει εγώ θέλω να πάω στα μπαρ. Sepse njeri do thojë unë do shkoj në kishë, ndërsa tjetri do thojë unë do shkoj në bar, në disko. Πώς θα περάσει αυτή η οικογένεια, δεν μπορεί να περπατήσουν μαζί. Si do mund të shkoj ky çift dhe kjo familje, nuk mund të shkojnë bashkë të ecin gjatë. Γι' αυτό και το αποφεύγουμε, γιατί δεν ταιριάζει. Për këtë arsye i largohemi këtyre gjërave sepse nuk shkojnë siç duhet, siç thotë fjala e Αλλά Zotit. και τα παιδιά θα ακούνε δύο φωνές, μία του πιστού και μία του άλλου που δεν πιστεύει. Edhe fëmijët do dëgjojnë dy zëra, zërin e nenës për shembull, nëse është besimtare, dhe zërin e babait që nuk është besimtar. Γι' αυτό και λέμε να αποφεύγουμε να παντρευόμαστε ανθρώπους που δεν έχουμε ακριβώς το ίδιο πιστεύω. Për këtë arsye themi që të largohemi nga njerëzit, domethënë mos martohen me njerëz të cilët nuk besojnë, ashtu sikur sa thot fjala e Zotit. Όταν λοιπόν μία γυναίκα παντρευτεί έναν άνθρωπο που δεν πιστεύει, Kur një grua martohet me një njeri që nuk beson, ή έχει διαφορετικό πιστεύω, apo ka një tjetër besim, ακόμα και αν είναι σε μια άλλη εκκλησία που έχει άλλο πιστεύω, akoma dhe nëse është në një kishë që ka tjetër doktrinë, τα προβλήματα, αδερφοί, είναι μεγάλα. problemet janë të mëdhaja, Γιατί αλλιώς έχει μάθει ο ένας, αλλιώς έχει μάθει ο άλλος. sepse ndryshe është mësuar njeri dhe ndryshe tjetri. Αν θα μου πείτε χριστιανοί δεν είναι και άλλοι. Ma do të më thuash e krishterë nuk është edhe tjetra. Χριστιανός είναι και αυτός, απλά είναι σε ένα άλλο δόγμα. Njeri i krishterë dhe tjetri, por është në tjetër doktrinë. Εντάξει, αλλά μετά από λίγο θα βγουν προβλήματα. Mirë duket fillimisht, por në të ardhmen dalin problemet shumëta. Και τα προβλήματα θα βγουν γιατί δεν θα ταιριάζουν στο πιστεύω. Dhe problemet që dalin janë nga që nuk kanë të njëjtin besim. Θέλω να δείτε ένα εδάφιο που λέει στην Κορινθίους επιστολή, στην πρώτη Κορινθίους επιστολή. Do të shohim një paragraf që e thot tek letra e parë e Korintasve. Και θέλω να το προσέξετε αυτό και να το παίρνετε σοβαρά. Dhe t'i japim kujdes, ta marrim seriozisht, domethënë. Θέλω να διαβάσουμε πρώτη Κορινθίους, πρώτο κεφάλαιο, Të lexojmë να διαβάσετε το εδάφιο 10. Tek letra e parë e Korintasve, në kapitullin e parë, paragrafi 10. Tani vëllezër, ju bëj thirrje në emër të Zotit tonë Jezu Krisht, të flisni që të gjithë të njëjtën gjë dhe të mos keni ndasim midis jush, por të jeni plotësisht të bashkuar, duke pasur një mendje dhe një vullnet. Βλέπετε, για να είναι οι αδερφοί εντελώς ενωμένοι, Si që shifni që vëllezërit të jenë të bashkuar, πρέπει να έχουν το ίδιο πιστεύω και την ίδια γνώμη. duhet të kenë të njëjtin besim dhe të njëjtën mendje.
Το είδατε το εδάφιο πόσο ωραία το λέει. Το ίδιο πνεύμα Si që thot edhe paragrafi që lexuam që thot të flisni të njëjtën gjë, το κείμενο δεν λέει εντελώς ενωμένη, λέει εντελώς κατηρτισμένη. dhe në një shkrim tjetër nuk thot plotësisht të bashkuar, por plotësisht të mvarur nga njëjta gjë. Η λέξη καταρτισμένο σημαίνει έχω φτιάξει τον εαυτό μου, έχω καταρτιστεί, δηλαδή έχω σπουδάσει σε ένα συγκεκριμένο πράγμα. Kur themi për fjalën i mvarur për i diçkaje, do të thotë se mvaresh nga ajo që je munduar të ngjitesh asaj. Λένε αυτός ο άνθρωπος έχει αυτή την κατάρτιση, έχει ξέρω εγώ μάθει μαθηματικά, έχει μια κατάρτιση που ξέρει να κάνει πράξεις. Thot për shembull një njeri që është merret me matematikën, domethënë është mvarur, domethënë tek ajo punë. Τις έμαθε να τις κάνει τις πράξεις στην πορεία. Dhe kështu i mësoi që t'i bënte vepra ato që kishte mësuar. Έτσι και εδώ έχει σημασία τι έχει μάθει ο χριστιανός σαν χριστιανός. Edhe kështu pra ka rëndësi se si është mësuar i krishterë. Να έχουμε δηλαδή την ίδια κατάρτιση, την ίδια διδασκαλία, λέμε το ίδιο πράγμα. Pra të jemi të gjithë të mvarur nga e njëjta mësim dhe e njëjta doktrinë. Γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να είμαστε εντελώς ενωμένοι. Sepse përndryshe nuk do të mund të jemi plotësisht të bashkuar. Και δεν μπορεί να είμαστε εντελώς ενωμένοι γιατί δεν λέμε τα ίδια πράγματα. Dhe nuk mund të jemi të bashkuar pra sepse nuk themi të njëjtat gjëra. Δεν έχουμε την ίδια γνώμη. Nuk kemi të njëjtën mendje. Δεν έχουμε το ίδιο πνεύμα. Nuk kemi të njëjtën frym. Ο ένας λέει δεν πειράζει αυτό, ας το λέει ο λόγος του Κυρίου, δεν πειράζει. Njeri thot, le ta thot fjala e Zotit ashtu sikur e thot, por nuk prish punë pse bëjmë ne kështu sikur e bëjmë. Ο άλλος λέει πειράζει γιατί είναι λόγος Κυρίου. Kurse tjetri thot, ma prish punë derisa e thot Zoti ashtu. Και μετά αρχίζουν οι δικαιολογίες. Dhe pastaj vazhdojnë që të shfaqsohen. Ναι, αλλά είμαστε τέλειοι. Po, por mos jemi të përsosur. Δεν είμαστε τέλειοι, αλλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε κιόλας αυτό που μας βοήθησε ο Κύριος και φτάσαμε μέχρι εδώ. Nuk jemi të përsosur, por nuk mund të ndryshojmë atë në të cilën deri këtu na solli Zoti siç na solli. Δεν μπορούμε να γυρίζουμε πίσω και να πηγαίνουμε τώρα σε άλλα μονοπάτια. Nuk mund të kthehemi pra mbrapa dhe të vazhdojmë të futemi në përshtigje të tjera. Γι' αυτό όταν παντρεύονται οι νέοι τους λέμε να παίρνουν ανθρώπους που έχουν ακριβώς το ίδιο πιστεύω. Për këtë arsye, kur të martohen të rinjt, i këshillojmë dhe ju themi pra që të martohen me njerëz që kanë të njëjtin besim. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να είναι εντελώς ενωμένοι. Sepse përndryshe nuk mund të jenë plotësisht bashkuar. Σας το διαβάζω ξανά το εδάφιο. Ua lexoj përsëri këtë paragraf. Το λέει εδώ, αδερφοί, σας παρακαλώ δια του ονόματος του Κυρίου Ιησού Χριστού να λέτε πάντες το αυτό και να μην είναι σχίσματα μεταξύ σας, αλλά να είστε εντελώς καταρτισμένοι έχοντες το αυτό πνεύμα και την αυτή γνώμη. Tani vëllezër ju bëj thirrje në emër të Zotit tonë Jezu Krisht të flisni që të gjithë të njëjtën gjë dhe të mos keni ndasi midis jush, por të jeni plotësisht të bashkuar duke pasur një mendje dhe një vullnet. Όταν λέει εντελώς, να είμαστε ακριβώς του ίδιου πιστεύω. Pra, plotësisht të bashkuar dhe të njëjtin vullnet, do të thotë që të kemi të njëjtin besim. Εδώ πολλοί αυτό το εδάφιο το έχουν παρακάμψει και λένε δεν πειράζει και αυτός χριστιανός είναι και είναι αναγεννημένος. Këtu shumë njerëz këtë paragraf e kanë anashkaluar dhe thonë nuk prish punë edhe ai krishterë është. Αναγεννημένος είναι, αλλά δεν έχουμε ακριβώς
την ίδια κατάρτιση πνευματική. I krishterë është apo i rilindur është, por nuk kemi plotësisht të njëjtën që jemi mvarur nga njëjta gjë. Για εκεί εκείνος μεγάλωσε σε μια εκκλησία που του λένε αυτό δεν πειράζει, το άλλο δεν πειράζει. Sepse njeri mbas është rritur në një kishë që për të gjitha i thonë nuk prish punë, për gjitha që bëhen. Ενώ ο άλλος έχει μεγαλώσει σε μια εκκλησία που του λένε ότι όλος ο λόγος του Κυρίου είναι σοβαρός, γιατί βγήκε από το στόμα του Κυρίου. Kurse tjetri është rrit në një kishë ku shohin fjalën e Perëndisë, sikur gjithë fjala e Perëndisë është serioze, pra atë që e thot fjala e Perëndisë do të bërë. Αυτό το ζευγάρι δεν μπορεί να είναι ενωμένο εντελώς. Kështu pra ky çift nuk mund të jetë plotësisht i bashkuar. Εκτός κι αν ο ένας υποχωρήσει, ή ο αφιερωμένος ή αυτός που λέει δεν πειράζει. Ένας από τους δύο πρέπει πάντως να υποχωρήσει, αλλιώς δεν μπορεί να βγει το ζευγάρι. Dhe përfundimisht një çift i tillë që janë bashkuar, siç tham, duhet që njëri prej tyre të bëjë mbrapa, domethënë, që të mund të jenë të bashkuar njëri me tjetrin. Και καλά ο άνθρωπος ο οποίος έλεγε δεν πειράζει, αυτός λέει όχι πειράζει και συμφωνεί με τον άντρα της ή τον γυναίκα του. Dhe mirë, ai njeri që thot, njëri thot nuk prish punë dhe tjetri thot jo prish punë dhe nuk mund ta gjejnë. Εάν όμως επιμένουν και οι δύο, τι γίνεται? Por në problemin në rastet kur këmbgulin që të dy në mendimin e tyre, çfarë bëhet? Θα τσακώνονται ή θα χωρίσουν. Do të zihen dhe do të ndahen. Ή ο ένας θα προσκολληθεί στον άλλο. Ose njeri do të bashkohet me tjetrin, pra do të bëhen mbrapa njeri dhe bëhen sikur tjetri. Συνήθως επειδή ο φαρδί δρόμος είναι πιο εύκολος, προσκολώνται στον να μην υπακούν στο λόγο του Κυρίου. Dhe zakonisht nga që rruga e gjerë është më e kollajt, shkojnë drejt asaj më të lehtës, pra që të mos i binden fjalës të Zotit plotësisht. Γι' αυτό αδερφοί μου όταν παντρεύονται νέοι, Për këtë arsye, vëllezër dhe motra, kur të martohen të rinjt, τους λέμε να παντρεύονται από εκκλησία που έχουν ακριβώς το ίδιο πιστεύω. ju themi që të martohen nga kisha që kanë të njëjtin besim. Λένε πολλοί είσαστε φανατισμένοι. Shumë thonë se jeni fanatik për këtë tema. Δεν είναι θέμα φανατισμού. Këtu nuk është problemi i fanatizmit. Είναι θέμα ότι δεν θα μπορούν μετά να συνονοηθούν. Δεν θα βγαίνει η οικογένεια. Këtu është problemi se pasi të bashkohen nuk do të mund të bien dakord njëri me tjetrin dhe nuk mund të përparojë familja kështu. Μου λέει κάποιος ναι, αλλά αγαπιόνται. Më thot dikush po, por duhen njëri me tjetrin. Αγαπιόνται, αλλά μετά από λίγο θα τσακώνονται γιατί δεν θα συμφωνούν. Duhen fillimisht, por pastaj do të vazhdojnë të zihen njëri me tjetrin. Και μετά ή θα παρατήσουν το λόγο του Κυρίου ή θα συμμορφωθούν. Και δεν μπορούμε να ρισκάρουμε στην οικογένειά μας. Dhe pastaj ose do të lënë fjalën e Zotit që të mund të bashkohen njëri me tjetrin, ose do të vazhdojnë dhe do të zihen gjithnjë dhe s'është ajo familje në rregull. Γι' αυτό λέμε στα ζευγάρια να παντρεύονται με αδερφούς που έχουν το ίδιο ακριβώς πιστεύουν. Për këtë arsye ju themi vëllezërve dhe motrave që të martohen me vëllezër, domethënë me të njëjtin besim. Και έτσι θα έχουν ενότητα στην οικογένεια. Dhe kur janë kështu, atëherë vjen që të kenë unitet në familje. Εάν όμως στον κόσμο, όπως είπαμε, είχαν παντρευτεί πριν και πιστεύει ένας τώρα. Por tani nëse për shembull ishin martuar përpara se të besonin dhe pastaj beson njëri prej çiftit. Ή ο ένας πιστεύει σε έναν τρόπο σε μια εκκλησία και άλλος πιστεύει σε μια άλλη εκκλησία. Ose njëri shkon dhe beson në një kishë dhe tjetri shkon dhe beson në një kishë që ka tjetër doktrinë. Δεν είναι εντελώς άπιστος, αλλά δεν είναι και εντελώς πιστός. Nuk është krejt besimtar, por nuk është edhe plotësisht jo besimtar. Ή μπορεί να είναι εντελώς άπιστος, όπως μας φέρει το παράδειγμα εδώ ο Παύλος. Ose mund të jetë plotësisht jo besimtar, siç na jep këtë shembull Pali.
Εάν τώρα αυτός δεν θέλει, αν τώρα αυτός δεν θέλει να χαλάσει την οικογένειά του, Tani në qoftë se ai nuk don të prish familjen e tij, τότε αναγκάζεται και υποχωρεί και συγκαταβαίνει και είναι μαζί στο ίδιο σπίτι. atëherë detyrohet që të jetojnë së bashku në të njëjtën shtëpi. Εάν όμως ο άπιστος δεν συμφωνεί, Por nëse ai që nuk beson nuk është në dakord me këtë, και αυτός ο άνθρωπος φεύγει και πάει στον κόσμο και πορνεύει. dhe ai njeri shkon në botë dhe kurvëron. Δεν μπορεί ο πιστός ή η πιστή να κοιμάται μαζί του. Nuk mundet besimtari ose besimtarja të flenjë me të. Γιατί η Γραφή μας λέει ότι ο προσκολλόμενος με πόρνη είναι εν σώμα. Sepse shkrimi na thot, kush është bashkuar me një në kurvëri, domethënë me një tjetër, bëhet një trup me të. Για να το διαβάσουμε αυτό, πάλι είναι στην 1η Κορινθίους επιστολή, Ta lexojmë këtë, është përsëri tek letra e parë e Korintasve, και το εδάφιο είναι στο στο 6 κεφάλαιο, το 19. është tek kapitulli 6 i letrës të parë të Korintasve, paragrafi 19. A nuk e dini se trupi juaj është tempulli i frymës së shenjtë që është në ju, të cilin e keni nga Perëndia dhe se nuk i përkisni vetvetes? Και το 20. Sepse u blet me një çmim, përlëvdoni Perëndim pra në trupin tuaj dhe në frymën tuaj që i përkasin Perëndisë. Amin. Μάλιστα. Εδώ πέρα μας λέει η Γραφή, μάλλον έπρεπε να το διαβάσουμε από πιο πάνω για να το καταλάβουμε. Συγγνώμη που σε διαβάστε από το 15 για να καταλάβουμε όλο το νόημα. Atëre lexojmë vëllezër nga rreshti 15 që të marrim të gjithë kuptimin e asaj që do të na thojë Zoti. A nuk e dini ju se trupat tuaja janë gjymtyrë të Krishtit? Ta marr pra unë atë gjymtyrët e Krishtit dhe t'i bëj gjymtyrë të një kurve, mos qoftë ashtu. A nuk e dini se ai që bashkohet me një prostitut bëhet një trup me të? Sepse thuhet do të jenë të dy, thot Zoti, një mish i vetëm. Por ai që bashkohet me Zotin është një frymë me të. Largohuni nga kurvëria. Çdo mëkat që kryen njeriu është jashtë trupit, por ai që kurvëron mëkaton kundër trupit vet. Amin. Όταν λοιπόν ένα ζευγάρι πιστέψει ο ένας στον Κύριο και άλλος δεν πιστεύει. Kur në një çift, për shembull, njëri beson dhe tjetri nuk beson. Και το άπιστο μέλος πηγαίνει και απατάει τον πιστό και πηγαίνει από εδώ και από εκεί και πορνεύει. Dhe ai që nuk beson e tradhton pra kurorën e tij dhe shkon dhe kurvëron jashtë. Δεν μπορεί ο πιστός ή η πιστή να κοιμάται με αυτόν τον άνθρωπο. Nuk mundet besimtari ose besimtarja të flenjë me atë njeri. Μα θέλει να είναι στο σπίτι. Ma don të jetë në shtëpi. Στο σπίτι θέλει να είναι, αλλά όταν αυτός πάει και πορνεύει, Don të jetë në shtëpi, por kur ai don të shkojë të kurvëroj, τότε πρέπει ο πιστός να μην κοιμάται μαζί του. atëherë duhet që besimtari ose besimtarja të mos flenjë me të. Γιατί λέει ο προσκολλόμενος με την πόρνη γίνεται ένα σώμα. Sepse thot, kush bashkohet me një prostitut bëhet një trup me të. Όταν λοιπόν τώρα ο πιστός κοιμάται ή η πιστή με έναν άνθρωπο που πορνεύει, αμέσως μολύνεται και αυτός. Tani kur besimtari ose besimtarja flet me një njeri që kurvëron, atëherë bëhet edhe ky pjesëtar i trupit të mëkatit të tij. Και μας το εξηγεί ο Απόστολος Παύλος, γιατί θα είναι, λέει, οι δύο η σάρκα μία. Sepse na e shpjegon apostulli Paul duke na thënë se do të jenë të dy një trup i vetëm. Οπότε γίνονται ένα και γίνεται ένα με την αμαρτία. Pra kur bëhen një, kjo do të thotë se bëhen një me mëkatin. Εάν όμως ο άπιστος θέλει να είναι με τη γυναίκα του, θέλει να είναι με τον άντρα της.
Por nëse ai që nuk beson, por don të jetë me gruan e tij, që është Γι' αυτό η besimtar, Γραφή χρησιμοποιεί τη λέξη θέλει να συνοικεί με ταυτής. dhe shkrimi përdor fjalën që thotë don të jetë bashkë me te, domethënë, të jetojnë së bashku me te. Δηλαδή είμαι στο ίδιο σπίτι και είμαι στις υποχρεώσεις μου σωστός, σαν άνθρωπος του Θεού. Dhe domethënë është në shtëpinë e tij dhe për sa u përket detyrimeve të familjare është i rregullt. Μπορεί να μην πιστεύει στον Κύριο, αλλά δεν απατάει τη γυναίκα του. Mund të mos besojë në Zotin, por nuk e shkel edhe kuroren e tij, do të thënë nuk e tradhon gruan. Παίρνει χρήματα και μεγαλώνει την οικογένειά του και τα παιδιά του. Punon, paguhet dhe me ato lek bën familjen e tij, domethënë rrit fëmijët e tij. Τότε λέει ο πιστός να μην τον χωρίζει, Atëherë thotë që besimtari ose besimtarja të mos e ndaj burrin apo gruan që nuk beson. γιατί ο άνθρωπος δεν πιστεύει, αλλά δεν είναι στην πορνεία. Sepse ai njeri me të vërtetë pse nuk beson, por nuk është në kurvëri. Εάν όμως ο άπιστος φύγει, τι να του κάνει ο πιστός, δεν μπορεί να του κάνει κάτι. Por në qoftë se jo besimtari ikën, atëherë nuk mund t'i bëjë gjë besimtari. Εδώ τώρα είναι το ερώτημα ότι για να μην φύγει, να αφήσω εγώ τον Χριστό. Tani vjen besimtari dhe thotë që të mos më ikë burri apo gruaja që nuk beson, thotë Γιατί έχω ακούσει άντρα να λέει ή το Χριστό ή εμένα. thotë të le Krishtin, sepse kam dëgjuar që thuhet ose të zgjedhësh mua ose të zgjedhësh Krishtin. Εκεί πέρα τι θα ακολουθήσεις, τον άντρα σου ή τον Χριστό. Ty tani besimtari cilën do të zgjedhë? Krishtin apo bashkëshortin ose bashkëshorten? Με τον άντρα σου ή τη γυναίκα σου θα ζήσεις άλλα 30-50 χρόνια. Πόσο θα ζήσεις? Me burrin apo me gruan, sa do të jetosh? Edhe 30 vjet tjera dhe 50 vjet tjera. Η σχέση όμως με τον Κύριο είναι αιώνια. Por marrëdhënia me Zotin është e përjetshme. Οπότε εκεί ο πιστός πρέπει να κάνει σωστή εκλογή. Kështu pra njeriu besimtar në këtë pikë do të bëjë zgjedhje të saktë. Πρέπει να του πει αν θέλεις αυτός είναι ο δρόμος, εγώ δεν θέλω να χάσω τον ουρανό. Duhet që t'i thotë se kjo është rruga, unë nuk dua të humbas qiellin. Και να μην αφήσει την αμαρτία να μπει ανάμεσά τους. Dhe të mos e lej mëkatin të hyjë mes tyre. Τι θα γίνει όμως τώρα με τα παιδιά? Dhe po me fëmijët çfarë do të bëhet tani? Εδώ η Γραφή μας λέει ότι ο ανήρο άπιστος, η γυναίκα η άπιστος, υγιάστη δια του ανδρός ή δια της γυναικός. Shkrimi na thot se burri jo besimtar u shëtrua nëpërmjet gruas që kishte besimtare. Προσέχτε εδώ αδερφοί, δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ είμαι πιστός θα σωθεί και ο άντρας μου. Por keni kujdes ka tani këtu, nuk do të thotë se nga që unë jam besimtar do të shpëtohet edhe gruaja ime. Δεν σημαίνει ότι είναι άγιος και ο άντρας μου. Ose nuk do të thotë se është i shenjtë burri im. Η σχέση μας είναι αγία. Por thjesht marrëdhënia e burrit me gruan është i shenjtë. Γι' αυτό και το παιδί που γεννιέται δεν είναι παιδί πορνείας, είναι παιδί αγίας σχέσης. Për këtë arsye dhe fëmia që lind nuk është një fëmijë kurvëriet, por është fëmijë i një marrëdhënie të shenjtë. Γι' αυτό λέει και τα παιδιά σας είναι άγια. Për këtë arsye thot edhe fëmijët tuaj janë të shenjtë. Γιατί η σχέση του ανδρογίνου όταν είναι τίμια είναι άγια σχέση. Sepse kur marrëdhënia e burrit me gruan është e ndershme, atëherë është një marrëdhënie e shenjtë. Είναι η σχέση που θέλει ο Θεός, αυτή δεν μπορεί να την αφήσουμε. Është marrëdhënia pra që e don Perëndia dhe nuk mund ta lëm. Γιατί πολλοί πήραν ότι αφού εγώ είμαι πιστός θα σωθεί και ο άντρας μου. Όχι. Sepse shumë e morin kështu duke thënë se derisa unë jam besimtare, do të shpëtohet edhe burri im. Ή εξαιτίας μου γίνεται άγιος και ο άντρας μου δεν είναι άγιος αφού δεν έχει μετανοήσει.
apo për shkakun tim do të shëtërohet edhe burri. Si do të bëhet të shëtërohet burri derisa nuk është penduar? Η σχέση όμως η συζυγική είναι αγία. Por marrëdhënia bashkëshortore është e shenjtë. Γι' αυτό και το αποτέλεσμα αυτής της σχέσης που είναι το παιδί θεωρείται άγιο. Për këtë arsye, edhe rezultati i kësaj marrëdhënie që është fëmia quhet i shenjtë. Γι' αυτό λέει άλλος στα τέκνα σας ήθελον να είστε ακάθαρτα, αλλά τώρα είναι άγια. Por ndryshe do të thoja për fëmijët tuaj që do të ishin të papastër, por nga që marrëdhënia është e shenjtë, atëherë fëmijët janë të shenjtë. Δεν είναι όμως άγια η σχέση όταν ο ένας πάει και πορνεύει και μετά κοιμάται και με τη γυναίκα του. Por nuk mund të jetë një marrëdhënie e shenjtë kur burri shkon dhe kur vron dhe pastaj të kthehet në shtëpi dhe të flenë me gruan e tij prap. Σε αυτή την περίπτωση όχι ο άπιστος δεν αγιάζεται, αλλά μολύνεται και ο πιστός. Në këtë rast, jo vetëm që ai që nuk beson nuk shëtrohet, por infekton kështu edhe besimtarin. Γιατί όπως διαβάσαμε το εδάφιο, αυτός που προσκολάται με την πόρνη γίνεται ένα σώμα. Sepse siç lexuam tek paragrafi, kush bashkohet me një prostitut bëhet një trup me te. Άρα την ίδια στιγμή όχι μόνο δεν αγιάζει τον άπιστο, αλλά μολύνεται και ο πιστός. Pra në të njëjtin moment, jo vetëm që nuk shëtrohet jo besimtari, por infektohet edhe besimtarja. Γι' αυτό η Γραφή μας βάζει σε αυτή την περίπτωση εάν συγκατανεύει να συνοικεί. Për këtë arsye, në shkrimin na thot nëse pranon të jetojnë së bashku. Εάν δηλαδή το άπιστο μέλος συνεχίζει και είναι εντάξει και πιστός στις οικογενειακές του υποχρεώσεις. Në qoftë pra se ai që nuk beson, vazhdon dhe të jetë i pastër për sa i përket marrëdhënies të tij me gruan e tij. Τότε να μην τον αφήνει τον άντρα, Atëherë besimtarja të mos e lajë burrin e saj. ούτε ο άντρας να αφήνει τη γυναίκα. Apo në të kundërtën, burri besimtar të mos e lajë gruan jo besimtare. Γιατί λέει, δεν ξέρεις, πού ξέρεις άντρα αν μέλεις να σώσεις τη γυναίκα. Sepse thot, ku din ti o burr se do ta shpëtosh gruan? Ή πού ξέρεις γυναίκα αν θα σωθεί ο άντρας. Apo ku din ti grua se do të shpëtohet burrit? Εκεί πέρα με την υπομονή της η γυναίκα Dhe këtu me durimin e saj gruaja και με την σοφία της και την χριστιανική ζωή dhe me mençurinë e saj dhe jetën e saj të krishterë, όταν έχει γίνει πιο πράος άνθρωπος τώρα, kur të jetë bërë njeri më i butë tani, γιατί η πραότητα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, se butësia e njeriu ka rol të madh. θα πει η Γραφή διδάσκοντες με τα πραότητος τους αντιφρονούντας. Dhe thot shkrimi t'i mësoni kundërshtaret me zemërbutësi, Μήποτε τους δώσει ο Θεός μετάνοια. se mos vallë Perëndia do t'u jap pendes. Δηλαδή, ο Θεός όταν μιλάμε με πραότητα σε έναν άνθρωπο, του δίνει ευκαιρίες να μετανοήσει. Do më thënë kur një njeriu i flasim me zemërbutësi, Perëndia i jep atij njeriu mundësinë që të pendohet. Εάν λοιπόν η γυναίκα έχει το πράο και ησύχιο πνεύμα, τότε δίνει την ευκαιρία στον άντρα της να πιστέψει και αυτός. Pra në qoftë se gruaja ka një frymë të përulur dhe një zemër të butë, i jepet mundësia burrit që të besojë edhe ai. Όταν δεν πιστεύει. Όταν? Ο άντρας πιστέψει, αλλά η γυναίκα δεν έχει πιστέψει ακόμα. Kurse kur burri beson dhe gruaja nuk ka besuar akoma. Τότε ο άντρας πρέπει να συμπεριφέρεται στη γυναίκα του σαν χριστιανός, με αγάπη πολύ. Atëherë burri do të sillet ndaj gruas të tij si i krishterë me shumë dashuri. Να την αισθανθεί την αγάπη του, μήποτε επιστρέψει κι αυτή. Do ta ndjejë edhe ajo dashurinë e burrit në mënyrë që mos vallë do të kthehet edhe ajo tek Zoti. Να δείχνει πολύ καλοσύνη στη γυναίκα του. Të tregoj shumë mirësi ndaj gruas tij. Έτσι δεν λέει για μας η Γραφή. Kështu nuk thotë edhe për ne shkrimi. Δεν λέει ότι
η Χριστότητα του Κυρίου μας φέρνει σε μετάνοια. Nuk na thot shkrimi se krishterimi i Perëndis na sjell në pendes. Η καλοσύνη του Χριστού δηλαδή μας κάνει και μετανοούμε και ζητάμε συγχώρεση. Pra mirësia e Krishtit na bën që të pendohemi dhe të kërkojmë falje. Αυτός είναι ο τρόπος που μας λέει η Γραφή. Kjo pra është mënyra që na thot shkrimi. Και μένουμε σε αυτό για να κερδίσουμε το άλλο μέλος. Dhe qëndrojmë në këto gjëra që të mund të fitojmë edhe pjesën bashkëshortin ose bashkëshorten që nuk beson. Θέλει και πολύ υπομονή. Don edhe shumë durim, Γιατί με την υπομονή θα κερδίσουμε τις ψυχές μας. sepse me anë të durimit do të fitojmë shpirtrat tonë. Θα περιμένουμε, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα πιστέψει και αν θα πιστέψει. Do të presim sepse nuk e dim se kur do të besoj edhe a do të besoj. Άρα έχουμε δύο περιπτώσεις τώρα, εκτός από το ζευγάρι που παντρεύεται μέσα στην εκκλησία. Pra kemi dy raste, përveç rastit kur çifti martohet në kishë. Έχουμε τόσοι που, όπως είπαμε, πάει και παντρεύεται ένα πιστό, ο οποίος δεν είναι της ίδιας εκκλησίας, που βγαίνουν πάλι προβλήματα. Njëri rast është kur për shembull shkon dikush dhe martohet me një tjetër besimtar, por që është në një kishë tjetër me tjetër doktrinë. Ή αυτός πιστεύει και ο άλλος δεν πιστεύει καθόλου. Ose kur njëri beson dhe tjetri nuk beson as pak. Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε προβλήματα. Dhe në të dy rastet vinë problemet, pra ka probleme. Βέβαια όταν ο άπιστος είναι πιο μεγάλο το πρόβλημα, γιατί ο άλλος που δεν πιστεύει οπωσδήποτε βγάζει μεγαλύτερα προβλήματα. Sigurisht në rastin kur njëri nuk beson as pak është më e vështirë çështja sepse sjell probleme më të mëdha ai që nuk beson. Αλλά και ο πιστός όταν έχει άλλες διδασκαλίες, και εκεί πέρα έχουμε προβλήματα. Δεν μπορεί να ενωθεί αυτή η οικογένεια. Por edhe kur beson pra dhe ka tjetër doktrinë, ka probleme të mëdha dhe nuk mund të jetë e bashkuar familja. Έχουμε και την περίπτωση τώρα που ο άνθρωπος τον καιρό της άγνοιας πριν πιστέψει είχε παντρευτεί ένα άπιστο. Kemi tani dhe rastin kur njeriu përpara se të besojë ishte martuar jashtë besimit, domethënë. Τότε που παντρεύτηκα ήταν και οι δύο άπιστοι. Dhe kur u martua, kur besuan, kur u martuan ishin që të dy jashtë besimit. Στην πορεία όμως ο ένας πιστεύει. Por në vazhdim pasi u martuan, njeri beson. Σε όλες τις περιπτώσεις, εφόσον συνοικεί ο άντρας μαζί ή η γυναίκα, δεν χωρίζουν. Në të gjitha rastet, derisa pranojnë të jetojnë së bashku, nuk ndahen, nuk do të ndahen. Είτε ότι από μια άλλη χριστιανική πίστη, Qoftë se ka njëri nga të dy tjetër besim të krishterëve, είναι εντελώς άπιστος, apo qoftë plotësisht jo besimtar, εφόσον θέλει να μένουμε μαζί, μένουμε μαζί. derisa duan të jetojnë së bashku, rrinë bashkë. Ο μόνος λόγος που χωρίζουμε είναι η πορνεία. Το είπε και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. E vetmi arsye që të ndahet çifti është arsyeja e kurvërisë. E tha dhe Εάν Zoti λέει Jezusi. κάποιος χωριστεί τη γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνείας, Në qoftë se dikush e ndan gruan e tij përveç rastit të kurvërisë, τότε κάνει τη γυναίκα του αυτή να μοιχεύεται. atëherë bën gruan e tij që të shkel kuroren. Και η Γραφή μας λέει ότι οι πόρνοι οι μοιχοί δεν θα μπουν στη βασιλεία των ουρανών. Dhe shkrimi na thot se kurvaret dhe kurorshkelësit nuk do të hynë në mbretërinë e qiejve. Εκεί τώρα έχουμε και την ανατροφή των παιδιών.
Tani këtu kemi edhe rritjen e fëmijëve. στην οποία και εδώ τα πράγματα είναι δύσκολα. Në të cilën dhe këtu gjërat janë të vështira. Ο ένας παραδείγματος χάρη που είναι πιστός Njeri për shembull që është në besim, θέλει τα παιδιά να πηγαίνουν στην εκκλησία. don që fëmijët t'i çojnë në kishë. Ο άλλος που δεν θέλει να ακολουθεί εντελώς τον Κύριο, Kurse tjetër që nuk don të ndjekë Krishtin, γιατί έχει πάρει και από μια άλλη εκκλησία διδασκαλίες, sepse ka nga një kishë tjetër doktrinat që kishte, δεν θέλει τα παιδιά να πηγαίνουν κάθε μέρα στην εκκλησία. nuk don që fëmijët të shkojnë për ditë në kishë. Θεωρεί ότι είναι πιο σοβαρό να σπουδάσουν τα παιδιά. E shef për shembull se është më serioze të studiojnë fëmijët. Εκεί πάλι έχουμε προβλήματα και στα παιδιά. Edhe aty përsëri pra kanë probleme edhe tek fëmijët. Δεν μπορεί να είμαστε εντελώς ενωμένοι, δεν μπορεί να είναι εντελώς ενωμένο αυτό το ζευγάρι. Pra nuk mund të jenë plotësisht të bashkuar ai çift. Μα πιστεύει και η μάνα ή ο πατέρας, αλλά θέλει μια φορά μόνο τη βδομάδα να πηγαίνουν εκκλησία. Ma beson babai apo nëna në doktrinën tjetër siç tham, por ai don për shembull që të shkojnë vetëm një herë në javë në kishë. Και πάλι δημιουργούνται προβλήματα. Dhe kështu përsëri krijohen probleme. Υπάρχουν βέβαια και άντρες οι οποίοι πιστεύουν, δεν πιστεύουν, Sigurisht ka dhe burra të cilët nuk besojnë, έχω δει τέτοιους άντρες και λένε στις γυναίκες τους τα παιδιά να τα πηγαίνει στην εκκλησία γιατί εκεί είναι η ασφάλεια. dhe kam parë burra të tillë të cilat ju thojnë grave të tyre që fëmijët t'i marrin dhe të çojnë në kishë sepse ndjejnë siguri. Του λέμε αφού εκεί είναι η ασφάλεια γιατί δεν έρθεις και εσύ. Dhe i thojnë derisa aty është Κάτι αγαπάει από τον κόσμο και δεν έρχεται κοντά μας. pse nuk vjen edhe ti? Και τα αποτελέσματα βέβαια δεν είναι καλά. Dhe rezultatet nuk janë mirë. Γι' αυτό αδερφοί μου, όταν είμαστε νέοι να εκλέγουμε πιστούς με το ίδιο πιστεύω. Να παντρευόμαστε δηλαδή. Për këtë arsye vëllezër dhe motra, kur të jemi të rinj, që është koha që të martohen, domethënë, të zgjedhim besimtar. Και αν μας βρει ο Κύριος και πιστέψουμε ενώ είχαμε κάνει ήδη οικογένεια, Dhe në qoftë na gjen Zoti ndërsa kishim bërë familjen pra përpara që të besojmë, τότε πρέπει να μεταχειριστούμε αυτή τη ζωή που έτσι μας κάλεσε ο Κύριος με τον καλύτερο τρόπο. atëherë duhet ta menaxhojmë jetën që atje që na dhuron Zoti, ta menaxhojmë me mënyrën më të mirë. Πιστεύω ότι αν υπάρχει ένα εδάφιο που λέει είσαι δούλος, Është një paragraf që thotë je shërptor, εάν μπορείς να γίνεις ελεύθερος, μεταχειρίσου το καλύτερα. nëse mund të bësh i lirë, menaxhoje këtë më mirë. Δηλαδή βρες τον καλύτερο τρόπο να το μεταχειριστείς και να γίνεις ελεύθερος. Domethënë gjej mënyrën më të mirë që ta menaxhosh çështjen. Që të jesh Έτσι και liber. στην οικογένεια, Kështu edhe në familje, όταν βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση, δεν φταίμε, δεν το ξέραμε πριν, kur gjendemi në një gjendje të tillë dhe këtë gjendje nuk e dinim, pra nuk jemi fajtor, sepse nuk e dinim përpara se të στην martohemi. κατάσταση που μας βρήκε τώρα ο Κύριος, Në atë gjendje që na gjeti Zoti, πρέπει να το μεταχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο, duhet ta menaxhojmë me mënyrën më të mirë, ώστε να σωθεί και ο άντρας και η γυναίκα και τα παιδιά. në mënyrë që të shpëtohet edhe burri, edhe gruaja, edhe fëmijët. Να δώνει ο Κύριος σοφία στον άντρα ή στη γυναίκα να κερδίσουμε τα άλλα μέλη των οικογενειών. Dhe qoftë burri apo qoftë gruaja në besim, të fitojmë edhe pjesëtarët e tjetër të familjes me Zotin. Γιατί αδερφοί μου δεν είναι ωραίο πράγμα
sepse nuk është gjë e mirë να πάμε εμείς στον ουρανό και να πάει το άλλο μέλος της οικογένειάς μας να μην έρθει κοντά μας. të shkojmë ne në qiell dhe pjesëtari tjetër i familjes tonë të mos vijë në qiell. Δεν είναι το θέλημα του Κυρίου αυτό. Nuk është ky as vullneti i Perëndisë. Γι' αυτό να προσευχόμαστε και να ζητάμε σοφία από τον Κύριο πώς να κερδίσουμε το άλλο μέλος. Për këtë arsye të lutemi dhe t'i kërkojmë mençuri i Perëndisë se si t'i fitojmë dhe pjesëtarët e tjetër të familjes në Zotin. Και θα επιμένουμε γι' αυτό μέχρι το τέλος της ζωής μας. Dhe do të këmbgulim për këtë deri në fund të jetës tonë. Γιατί το ξαναλέμε το εδάφιο. Πού ξέρεις γυναίκα αν μέλει να σώσεις τον άντρα? Sepse e themi përsëri këtë, ku din ti o grua se do ta shpëtosh burrin tënd? Πού ξέρεις άντρα αν μέλει να σώσει τη γυναίκα? Apo ku din ti burr se mund të shpëtosh gruan tënde? Γενικά όμως τα παιδιά του Κυρίου προσπαθούμε σε κάθε περίπτωση να βρούμε την καλύτερη λύση. Përgjithsisht bijtë e Perëndisë mundohen në çdo rast të gjejnë zgjidhjen më të mirë. Ο στόχος είναι εμείς, ο άντρας μας, η γυναίκα μας και τα παιδιά μας να πάμε όλοι στη Βασιλεία των Ουρανών. Qëllimi jon është qoftë burri, qoftë gruaja, qoftë fëmijët të shkojë e gjithë familja në qiell. Έχουμε αυτό, κερδίσαμε τα πάντα. Dhe po fituam këtë, i kemi fituar të gjitha. Εάν το χάσουμε, τα χάσαμε όλα. Kurse po të humbim këtë, atëherë i kemi humbur të gjitha. Ήθελε ο Κύριος να μας δώσει δύναμη και σοφία. Uroj që Zoti të na japë forcë dhe mençuri. Amen. Amen. Një pyetje kemi në lidhje me temën. Çështja me burrin shkon shumë keq. Ka vajtur deri në gjyq. Duhet ta hedh firmën për ndarjen apo jo? Come μια ερώτηση περί του θέματος, αδελφέ Αντώνη, και λέει το θέμα μου με τον άντρα, λέει η ερώτηση, έχει φτάσει μέχρι τα δικαστήρια. Πρέπει να υπογράψω για το χωρισμό ή τι πρέπει να κάνω? Εάν ο άντρας της ή η γυναίκα της πορνεύει, πρέπει να τον υπογράψει. Në qoftë se burri kur vëron, duhet që të firmos për ndarjen. Εάν όμως δεν έχει τέτοια στοιχεία, Por në qoftë se nuk është çështja për kurvëri, τον αφήνει και του δίνει το διαζύγιο το κράτος. e lejon që t'i japë divorcin shteti. Εμείς όμως δεν δίνουμε διαζύγιο. Por ne nuk japim divorc, nuk ndarje domethënë. Γιατί η γραφή είναι ξεκάθαρη, το διαβάζουμε το εδάφιο. Sepse shkrimi e përcakton këtë, është e qartë domethënë, e lexojmë paragrafin. Πάμε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, Tek Ungjilli sipas Mateut, στο 19 κεφάλαιο, në kapitullin 19. λέει στο εδάφιο 9, για διαβάστε το 9, Thot në paragrafin e 9. Por unë ju them se kushdo që lëshon gruan e vet përveç rastit të kurvërisë dhe martohet me një tjetër, shkel kuroren. Edhe ai që martohet me gruan e ndar, shkel kuroren. μάλιστα. Εδώ πέρα λέει ότι ο μόνος λόγος που μπορούμε να χωρίσουμε είναι μόνο για λόγο πορνείας. Këtu pra na thot se e vetmja arsye që mund të ndahet çifti është për rastin e kurvërisë. Όσοι χωρίζουν για άλλους λόγους, Kush ndahet për arsye të tjera, καταλαβαίνετε ότι δεν συμφωνεί ο Κύριος μαζί τους. e kuptojmë kështu se nuk bie në dakord Zoti me një ndarje të tillë. Θα μου πείτε τι θα γίνει μετά. Do të më thuash, ma çfarë do të bëhet pastaj? Εμείς δεν είμαστε κριτές. Ne nuk jemi gjyqtar që të gjykojmë, Η πράξη του όμως είναι παράνομη μπροστά στον Κύριο. por veprimi
i ndarjes, domethënë që të pranosh ndarjen, është i paligjshëm përpara Zotit. Amin. Atëherë një pyetje te Ungjilli sipas Lukës kapitulli 9, rreshti 49-50. Ecco mi erotis αδελφαντώνη στον κατά Λουκά το 9 εδάφιο 49 και 50. 9 kefalja. 9 κεφάλαιο, συγγνώμη. Atëherë kapitulli i 9 te Luka vëllezër rreshti 49-50. Atëherë Και ποιο Gjoni εδάφιο? 49. 49 και 50. Atëherë Gjoni e mori fjalën dhe tha: Mësues, ne pam një që i dëbonte demonët në emrin tënd dhe ja ndaluam, sepse ai nuk të ndjek bashkë me ne. Por Jezus i tha: Mos ja ndaloni, sepse kush nuk është kundër nesh, është me ne. Një shpjegim. Μια εξήγηση περί αυτού, αδελφέ, όποιος δεν είναι εναντίον μας, είναι μαζί μας. Edhe pyetja është edhe më tepër kush është ky person, për cilin person mund të bëhet fjalë, mund të jetë në një i njohur? Για ποιον άνθρωπο μιλάει εδώ, αν μπορεί να είναι κάποιος γνωστός, κάποιος... Εδώ πέρα μιλάει κάποιον ο οποίος κάνει θαύματα, ακολουθάει τον Κύριο. Këtu flet për dikën që bën mrekullira, pra ndjek Zotin. Δεν είναι ένας που λέει απλά λόγια. Nuk është një që thot fjalë të thjeshta. Δείχνει ότι ο Κύριος είναι μαζί του. Këtu tregon se Zoti është me te. Γιατί θαύματα δεν μπορεί να κάνει κανείς αν δεν τα κάνει ο Κύριος. Sepse mrekullit nuk mund t'i bëjë dikush nëse nuk i bën Zoti nëpërmjet tij. Για να κάνει όμως θαύματα πάει να πει ότι ο Κύριος ήταν μαζί του εκείνο το διάστημα τουλάχιστον. Pra, që të bëjë ai mrekullira, kjo do të thotë se Zoti ishte me te të paktën për atë periudhë kohore që bënte mrekullit. Τώρα εμείς πώς συμπεριφερόμαστε? Tani, si sillemi ne ndaj këtyre? Όταν δεν θέλει να ακολουθήσει όμως το λόγο του Κυρίου, Kur nuk don të ndjek fjalën e Zotit, ευχαριστούμε τον Κύριο για τα θαύματα που γίνανε, e falenderojmë Zotin për mrekullitë që u bën, αλλά εμείς συνεχίζουμε την πορεία μας. por ne vazhdojmë rrugën tonë. Δηλαδή οι μαθητές εδώ πέρα δεν μπορούν να φύγουν από τον Κύριο επειδή έφυγε και επειδή κάποιος δεν το ακολουθεί. Domethënë, dishepujt nuk mund të largohen nga Zoti nga që dikush tjetër nuk e ndjek Zotin. Ούτε λέει στους μαθητές να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα. Dhe as nuk ju thot dishepujve që të ndjekun një shembull të tillë. Απλά δεν τον εμποδίζουν. Thjesht nuk e pengojnë, Γιατί δεν μπορεί να κάνει άνθρωπος θαύματα, κάνει ο Κύριος. sepse njeriu nuk mund të bëjë mrekullira, Zoti i bën mrekullitë. Και τώρα έχουμε τέτοια περιστατικά παγκόσμια πολλά. Dhe tani kemi raste të tilla në të gjithë botën, domethënë raste të shumta. Δεν είμαστε εναντίον κανενός ανθρώπου. Nuk jemi kundër asnjë njeriu, Αλλά εμείς συνεχίζουμε να ακολουθούμε τον Κύριο. por ne vazhdojmë të ndjekim Zotin. Θέλει να ακολουθήσει και εκείνος σας ακολουθήσει. Δεν θέλει, πάστονε. Εμείς συνεχίζουμε την πορεία μας. Don të ndjekë Zotin, ta ndjekin. Nëse ai nuk don ta ndjekë Zotin, ne vazhdojmë rrugën tonë. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αμήν. Lavdi emrit të Zotit. Pyetje tjera është Ungjilli sipas Markut, kapitulli 14 rreshti 38 vëllezër. Dhe ka të tetërto tu kata Marko adhelfe, të 38 edhafë. Rrini zgjuar dhe lutuni që të mos hyni në tundim, sigurisht fryma është e gatshme, por mishi është i dobët. Ne. Një shpjegim për këtë. Ναι, θέλετε κάτι πάνω σε αυτό? Κάποια εξήγηση αδελφέ. Κάποιο σχόλιο. Αμήν. Πολλές φορές θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου.
Shumë herë duam të bëjmë vullnetin e Zotit, αλλά είμαστε κουρασμένοι por jemi të lodhur και δεν μπορούμε. dhe nuk mundemi. Εδώ τώρα ο Κύριος μας συλλαμβάνεται Tani këtë Zoti jon e kupton και οι μαθητές είναι ταλαιπωρημένοι, δεν μπορούν να κάτσουν στην προσευχή. Më falni, Zoti është për të arrestuar tani dhe dishepujt nuk mund të rrinë të luten. Πολλές φορές πάμε στην εκκλησία και επειδή είμαστε πολύ κουρασμένοι νηστάζουμε. Shpesh herë shkojmë në kish dhe nga që jemi shumë të lodhur, dremitemi. Και εμένα με έχει πάρει ο ύπνος αρκετές φορές, όχι μια. Edhe mua shumë herë më ka marrë gjumi. Disa herë, jo një herë, Γιατί συνήθως τα βράδια είμαι κουρασμένος. se zakonisht darkave jam i lodhur. Και εκεί ο οργανισμός δεν μπορεί να αντέξει. Dhe kështu aty organizmi nuk duron dot. Θες να ακούσεις το κήρυγμα και κλείνουν τα μάτια. Don të dëgjosh predikimin dhe mbyllen syt. Εκεί είναι, το πνεύμα είναι πρόθυμο, θέλει να ακούσει, Këtu fryma është gati, pra don të dëgjoj, αλλά η σάρκα δεν αντέχει. por mishi nuk duron. Γι' αυτό, αδερφοί μου, πρέπει να βρίσκουμε το χρόνο μας όσο γίνεται να ξεκουραζόμαστε. Për këtë arsye, vëllezër dhe motra, duhet të gjejmë kohën sa të jetë e mundur që të çlodhemi. Εδώ πέρα οι μαθητές βέβαια δεν φταίγανε πολύ γιατί ήταν με τον Κύριο και είχαν κουραστεί ήδη. Këtu patjetër dishepujt nuk kishin edhe faj sepse ishin gjithë ditën me Zotin dhe ishin lodhur. Γιατί όλη μέρα κήρυτε ο Κύριος, Sepse gjithë ditën predikonte Zoti, το βράδυ έκατσε μέχρι αργά να τους δώσει τις τελευταίες συμβουλές. në darkë qëndroi deri vonë duke dhënë këshillat e fundit. Έφυγε ο Ιούδας, πήγε να βρει τους Φαρισαίους Iku Juda të gjej të takohet me farisejnë και ο Κύριος μας πήγε στο κήπο της Γεστημανής για να προσευχηθεί. dhe Zoti jon shkoi në kopshtin e Gjestimanisë që të lutej. Αλλά το σώμα των μαθητών δεν μπορούσε, κοιμότανε. Por trupi i dishepujve nuk duronte dot më, domethënë flinin. Αυτό είναι πραγματικότητα. Ο Κύριος το αναγνωρίζει αυτό τώρα. Dhe kjo është një diçka që bëhet, domethënë dhe Zoti e dinte. Αναγνωρίζει δηλαδή ο Κύριος την αδυναμία των μαθητών ότι δεν μπορούν. Pra Zoti e pranon dobësinë e dishepujve që nuk munden. Γι' αυτό λέει το πνεύμα σας είναι πρόθυμο. Θέλετε να μείνετε μαζί μου, αλλά δεν τα καταφέρατε. Për këtë arsye thotë se fryma juaj është e gatshme, pra doni të rrini me mua, por nuk mundeni. Ενώ ο Κύριος μας τους είχε πει μείνετε εδώ και αγρυπνείτε, μη σας πάρει ύπνος. Ndërsa Zoti ju nuk kishte thënë, qëndroni këtu dhe mos ju lutuni, domethënë mos ju marr gjumi, rrini zgjuar. Και λέει στον Πέτρο, Σίμωνα, μια ώρα δεν μπόρεσες να αγρυπνήσεις. Dhe i drejtohet Pjetrit dhe i thotë, Pjetër, një orë nuk mund të rrihe zgjuar. Τώρα αδερφοί, συμβαίνει και σε εμάς αυτό πολλές φορές. Πάμε να γονατίσουμε και σε μισή ώρα σηκωνόμαστε, σε 10 λεπτά, σε 5 λεπτά άλλοι. Kjo na ndodh edhe ne vëllezër, shkojmë të gjunjëzohemi të lutemi Zotit, në vend që të rrim një ora, kote sa dua të rrim, por gjysë ore, ose për 10 minuta, ose për 5 minuta ngrihemi dhe ikim. Δεν μπορούμε να κάτσουμε παραπάνω. Nuk mundemi të rrim më tepër. Και εδώ πέρα ο Κύριος έχει ένα παράπονο σε αυτό. Dhe këtu Zoti e ka një ankesë për këtë. Και λέει, μια ώρα δεν μπορέσατε. Dhe thotë, një orë nuk qëndruat dot. Διαθέτουμε τόσες ώρες για άλλα πράγματα όλη μέρα. Kaq orë vëm në dispozicion të gjërave të tjera. Και την ώρα που του Κυρίου δεν μπορούμε να είμαστε στη θέση μας. Dhe një orë për Zotin nuk mund të jemi në atë pozicion tonin. Σαν να λέμε γίνεται η Θεία Κοινωνία. Δεν μπορούμε εκείνη την ώρα να βρισκόμαστε στην εκκλησία. Sikur të thonim për shembull se vjen ora që të marrim trupin dhe gjakun e Krishtit dhe ne të mos jemi në kish. Εκείνη την ώρα πάμε να κάνουμε άλλες δουλειές. Domethënë në atë orë shkojmë të merrem me punë të tjera.
Τουλάχιστον μια ώρα Të paktën një orë, δεν του ανήκει. paktën një orë nuk i përket Zotit një orë e ditës. Ήρθε ο Κύριος να μας δώσει δύναμη, γιατί εμείς δεν είμαστε καλύτεροι από τους μαθητές, χειρότεροι είμαστε, καλύτεροι δεν είμαστε. Uroj që Zoti të na japë forcë, se ne nuk jemi më të mirë se dishepujt, më të këqij mbase jemi, por më të mirë jo. Σιγά σιγά όμως ο πιστός μαθαίνει και έχει υπομονή και στην προσευχή και περιμένει τον Κύριο. Dhe kështu dal nga dal, njeriu besimtar mësohet dhe vazhdon dhe bën durim dhe pret orën e tij që të lutet, domethënë. Ναι.